Ebusia concerning asɛm NDC files omu yesi sala for mu Asante Mampong a omu kyerɛ mu sɛ omu ntia asɛm Asante ni eme MCE e wa Asante mem because of that no omu eye basabasa hyehye NDC party office omu cause mayhem e wo kuro mu no asase wura ekuro wura da sebre osebonsu nana piao ayes one the second command in case Asante no 2% oni hono mu a ono na hwa ekyire ehwe Asante man kondo ntu nyina busia wabeka semu no send this strong message to NDC for ono mu mpanimfo nyina concerning basabasa ya omo party members ni be eye wa Asante Mampong aha Penyah block media message say ni dey mu obe like video na mo subscribe button and somebody click the notification icon to press update na ba kire wa adwende ama me e wo comment that's so baswa no a shebire mo ni aso enya bi ahwe it wedding can blow many videos e ma kire us Asante Mampong NDC for mo hono yes sala for e kire mu say omo ntiase ema MCE appointment e kwa so aje say Ashanti regional minister ene Mahama his excellency I appointed Estadwuma no omo so omo ntiase no omo hia esremni omo ma Asante ni meye MCE e wa Asante Mampong because of that no omo akosi mayhem just say any party office on him omo destroy no MC or Mamponghene. Regional minister, why you for? You did that is all the dinner call. You never put in your Mamponghene and say you're putting it. I name bebrebe ene wo hono I even Esther Jumo ikura no oye active NDC member what I say about be see 2024 election na or house to house campaign or amanfo fufuo the victory of Muhammad.
wakura megaphone no enipa di n'akyi na ɔyɛ campaign NDC Mampong 20 and I am Monte and then rain. Yes, Ramo 2024 about to ya heavy. The victory. Yes, Madam Roma. Come to my era. John Gamani Mahama. Anyone know Jacob. Said the way or the Nam Haja said, you know, or boy, you are party. But Sakwe almost there be onye sirimni nko ade omunti asem MCE e wo Asante Mem na eno na asem na koduru ye na enim akoduru yewura enim the second commander of the Asante Kingdom, the second commander in chief of the Asante Kingdom I say otumfo etia na chi a Mamponghene ene hwe akire da sebre na na osebo nsu pia na won kwaso wo betu nan asi asem na ma wafra NDC mpanimfo nyina Abraham fie. In fact, what can we muchi ebuomu bankasa? Nisi impromptu empofirimu. Enso so de nanani mudini ma woma kwaba efe. Wom di bua mai woma ba. Womo anim samsamu a. Asi Mampong enura enura achi. Achame Okasa ma womunti pain se Mampong mine ene Asante mine ufa amamere so ufa broni mro enye Ghana party biadia Asante Mampong Okasa womo anim se womo nana mi sha manyini ye independence ba na me work for secondary school Rample College tini anyini niema fa na yeti ase Okasa ni empanifo di anim o mhwe bi e frɛ no government ti niema fa na yeti ase achire ni nyame be kire me a meet baako mo he otwe lampo ama no so o sa betina party baako ano woni kofo obedane president Okasa sa mena nso no obi anim ni isusa we actually no ti sa mena no constitution aban ye de ma ye no hwi nim 57 constitution a kire se party bi a na association bi of like-minded persons on before nearby Ghana government, you know, or go that time in business government. Yampa Kuruno or mine, I should almost as a woman dear. Okasa governance of Kuruno, Nasha woman, sir. I say Nipe who Kurumi at the end, yes, we dear, party, we dear. We are correct, sir. Or no one will no dear, so one should sir. If it's our mamre and Tessa. Nana Yatwaswa constitution bibliaba. Nane mood Rupa any 1960 year. Kwame Nkrumah Dani Bibia. No ye Abuchiri or Mamponghene, Queen Elizabeth. If we Ghana so, na Republic. If we was a sasa. I said that for us to 2 to 2. Mumpini money, my reaction, Mumpini money. Mitranitetia ato aso munyina munsa munim ni asi waha o man no enye party bi political bi e friend association e friend political party dia Okasa me ne mo ni enyina aka bomu a na ye Ghana man na ye dia
aban beba oboko we beba oboko ya di etim ho anunti mensra de ba me kasa kire mu ye na nanu ye bre ho muni bra me na ma me bre ana nanu we bu ho me show nu mu a dakrope me se kwa no mo nam ta ade ntira se no ma no be yi enra no wa fa asise sunsun nu ba na mu otimi frɛ NDC party members mu omo ko nyema esisi wo ho no enye fɛ eti asese me wira ko se bra ye bre nyina 20 many years matla Penyah so ya bre ni etimenya sa 2 minister chai party kase mienu e woga na ha ufa ba bia o mpanifo e da no obia di buo ma me ebisam sum di buo ma wo masuma ban na no be fa me se brafie asuma che be som okasiye mi bonkum nifa na nyampanifo so bia mo wo fa apa na se mbuza se ufiri akra ba da be twep eso oba no be hwe manimu asa ne me na me ya me nante mu huni enso obuo me wo ma mu nyina anti me nan ada krochi sumo de obi si me krochi no wa enfa se da bi esem ba fie be so e be kukuru kura meba sani ebu man sani etina man so okasa na bibi kakra e be kwa kwa yire hu ni ayo no obi si me bu ofu profo ye taxi bi WhatsApp de breme da pam na mhwe me wira koi NDC party members bi yes wa mo eye adwuma ni abefrem se ye wura ye pese kwasia da be anasa me da be ye zongo gota bon be boy se da bia kane na me ho de me ne mo yo but what do you mean ni that bi hwe se ade na WhatsApp no a akrofobia so aboabo nkonwa no nkonwa free mo office abenze mo na mutomboto mtoye ya dia 60 ya dia gugu ya hwie petrol aguso apamatis ni ashino o shinu wi ana je se Ghana government bibia buy bibia wa she wo mo abiro ko ayanim gu ase mama kasa mempese ebisi bio me wo fa ase afremo woni mo akasa ehsha wa ya mamu no wo ma yesa free NDC no mempe kasa muntu wo mfo na wo mo nkoso da mmara ode ama wo mo nyo ekira anyesa ye be piti ya ho ne so akyerem se tumi ni kuro ni nyina ye dia ekutae okasa ehon fa so no se okasa let me be a WhatsApp no na ade na ma rehu nti man to aso akire mo ha na me na nanu bia ba se wuti asema wo kan wo obi kan safi de asante fo kokora manzongo ho asante fo kokora enye we odi ka ba ka sa kire me nam se da bi mi ni se obi akasa na ye asante man mu hade okasa aham kuano enkore so machini me de na no mo achini machini madwuma me ye university e ma me chini ba bia ni wa boso am nko ya ham kuano aba wonya asare kinzo ko wonya we wa wonya amura hene wa wonya we wa wonya wa ni nyina di buo ma Million Kohene away. Battle me, no, but already one more battle me, now Panino, battle, one more fun. I can't want him in actually, me quite
Me what for me bam say try me I'm calling naso kane me friend papa say we are up track on your issue me friend papa yes when you need chair me Okasa. na nyini in age 86 fe na me call 87 minsha as a buonti me friend papa awu kuda atwa mu ko me to me nsafre me ma ifira dwira Okasa. what ni nyina na esiye me no won betra ha conference room a me don hero me ensa din komo me di buo ma wo mo nyina mo ya mamponfo sani amade hye ya himfo te ha ya mampo ya pese mu na date na nipa kakra bi ya pese ya kakaka yetiri bom wo mo ye de be no ma ya mama mpoma se ja o ma ni nyina bo ma zo nko de to de be no ma ya ma wo Okasa. ni ma fa me yo nya mo party mpanifo na mudi machi wo se da bi woni chiamen tractor na ba no a minim se friend tractor kakaka eye kwane free university e ko ba bia water wash e hwe bu gina ho wo se wa ba so mi sisi afei na me da form se me am me ho de ne cheo ba so mi sisi efe Okasa. efe ahu ni fa mo ya party no mpanifo executive wa Okasa. mu se mo ya mpanifo mo ni mpanifo a mo ha mo mpanifo e da mo soro kuma se sa da mo so won kan minim wo mo che mo amu huni first time wa ye new president wo shia National House of Chiefs standing committee president regional house is 15 nyina yakoshia plus your president na de Okasa. hu ni esi wo ọfa ebuo amamia ko baka se me so na me nkasa hu ni esi ye adentra na sese nipa kakra bi se arrange so she arrange am friends press ready buru as again the abam abona se mo pass almost say na mo party mpanifo musuro wo Okasa. musuro wo obi antimi nya mo hwe mo ni mpanifo anya fe ya ni mbuase Okasa. enra ne nra chi asemi si ye na ye ni amampon ye de hye ba ko ofra sam na dwuma mu sika a wanya wasemi da mi fa nkwa abontere wode ba fie be hwe dan kakraka wasi ya ma ba nya no nko a mi si ha mo ho asan ono ani kurum be hwe police depot na ada ye ni eba sei o ma panyini ba ye mahama kwa man so amaye we MP aswase ya man so minister of interior no madam for ho wa okona ba wasi be fra meba obedu ya de asan so nya hwem so da bi function ni hi akọ
Eniema ya twetwe nkrata so pese kan ye nyan fanko me nsa krata me fanko office nkran ugina TV so me so bie na muye wadane ha passport office wadane ha records office wadane original status ni nyina ide ebuo ma konyen nyina ne nipa kakra bi pese ese no krata no kwa ntwiro men kwadane ni eda me dane table so na ye de ano na aka we ni eguso ni eka o radio sini babia Mamponghene asore Penyah samle na asore no aso na FM for sukuta another photo Asante Mampong na nkrofo nam street mu a ye hye ni I'm the chat to this party. Nyam nko amu dia. Okasa Ye nyina dia. Monti mu ani mo yam panifo a mo da no na mo hwe ni ye ma me. Penyah Nanso so dia me wo fa ase ka che wo hema no. Wo ma ide sa sabi ntimi modi ni kura. Aba bontina ko radio so ko ba bia. Oso wa mo kopim da ba yam se da ma china. Ma omo mfa ndi agro. Ma omo mfa ndi agro. Okasa Mempe traba wo fa bia huni asante ma yanya Okasa guye nyina animu ase asam we mentwe nkoso titiya no nyina mo ya me Mampong adehye te panifo mienu no mara obi mfaudini enye ni baso wa oya when the president chama mafaka na mafaka ama na la say asase no enye NDC for dia asase no land no enye NDC for dia entum nye very careful tire wadwe mame e wo comment section aha Penyah Block Media wakra